Dobar dan svima, nalazimo se u Kladovu, pretpostavljam da svi znate o kojoj tvrđavi je reč. Tvrđavi Fetislam, koju su Srbi kroz istoriju nekad zvali i Svetislav. Nam humora nikada nije nedostajalo. Tvrđava je, koliko sam upućen, kompletno obnovljena. Radovi su završeni ove godine, pre par meseci. I za sada i deluje tako. Boga mi, baš se poradilo na celom kompleksu. Inače, Fetislam je nastao na temeljima antičkog utvrđenja Zanes, koje je isto tako nastalo na temeljima praistorijskog naselja. Turci su ga sagradili, odnosno Sulejman Veličanstveni, zbog ratova sa Ugarima i pohoda na Transilvaniju. Boga mi, lepo je urađeno. Prvi sastoji se iz dva dela, iz malog i velikog grada. Pretpostavljam da su ovo bedemi velikog grada, koji su, kažem, 70% obnovljeni. Čini mi se da je ono tamo neka crkva i ostatak neke džamije, da više liči na crkvu. Pogledat ćemo. Kasnije, tokom ugarsko-turskih ratova je ponovo dobila na značaju tvrđava. Tada je izgrađeni veliki grad sa 6 bastiona okolo, dodatno utvrđen. Zanimljivo je da je jednom posle pada Negotina, koji nije jako daleko od Kladova, čak bio zauzet od strane, ako sam dobro upućen, kneza Mihajla 1810. godine, i grad je bio opustošen totalno. Međutim, od tolikog straha od turske odmazde, Turci su ga ubrzo povratili i tek kasnije, krajem 19. veka, slagaću za godinu, mislim da je u pitanju 1867. Ispravite me u komentarima ako grešim. Pala je u ruke knezu Milošu. Moćno je ovo bilo, kao i cijelo Osmansko carstvo. Vrlo lepo uređeno. Idemo da uzmemo ulaznicu, ako se još može ući.
Javljam se čim uzmem ulaznicu.